دستار دے مبارک دستار دے مبارک دا فضیلت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی دستار دے مبارک دستار دے مبارک دا فضیلت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی پاسر دے بارکت دا شیخ ادریس عبداللہ سنو دا ختم بخاری او دا تفسیر دا کتابونو پاسر دے بارکت دا شیخ ادریس عبداللہ سنو دا ختم بخاری او دا تفسیر دا کتابونو مبارک نعمانی دا فراغت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی دستار دے مبارک دستار دے مبارک دا فضیلت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی محمد افضل نعمانی مور پلار در تخلدیگی والد فضل ربی صاحب هم دیر زد خوشحالیگی محمد افضل نعمانی مور پلار در تخلدیگی والد فضل ربی صاحب هم دیر زد خوشحالیگی مبارک د شیخانو د صحبت در تبی مولوی افضل نعمانی هر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی هر ساعت در تبی دستار دے مبارک دستار دے مبارک دا فضیلت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی کاکا جنت اللہ دی او بلدہ عبداللہ جان کاکا جنت اللہ دی او بلدہ عبداللہ جان عمرنا خویند دیر جستا دستار تا پرمان عمرنا خویند دیر جستا دستار تا پرمان قبول دعاگان دا عزت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی دستار دے مبارک دستار دے مبارک دا فضیلت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی مولوی افضل نعمانی ہر ساعت در تبی باہر زکی گلونا عجیبا خلی منظر دے قاری فضلی آلہ دا خوشحالی نسموتر دے باہر زکی گلونا عجیبا خلی منظر دے قاری فضلی آلہ دا خوشحالی نسموتر دے دا علم باغیچا